Deputy Commissioner of Kawas Kasir District uba Garat Alatan Daits rengkat kajeralang OSP jang Kawas Kasir District uba Bikram Sangma rengkat bagi parkir magistrate kila syim ya karai ban penduduk ya kikam khwai baro hadirin bakal District Council Affairs kala penduduk ya baro gijing ajing bet khwai dok khan bala ai dekat hasil atau District Council udisi uliah thuru bala thong ya gijing toket alo gijing jah apa pampernai manakala jiki pulir rukin syim ya ka sumoto dan ikin syim kesi hakabadi bakan gijing jah ka belajar ka khandu tarik matau benai Halor tu ke jengci berdebat ke fishing competition kandu tu ke pampernai ngadon ke jing ya meeting ni bat USP bat national USP dekat bat ministry ban ya keden ya ke ai belajar bat ke ai ke begin le nang sekolah kebenkong kalong ba matakas ni ke District Council Affairs Department jong komen clear kalau ribuk ya ketokena position jong ke District Council Khasi Hills Autonomous Council ke ba IPAN mission untuk fishing competition hadirin baka District Council Affairs kalau ribuk itu ke Location jong ke District Council, yes Khasi Hills Autonomous Council, ini lusim ya juga action ba ingin revoke ya baru ki permission ke council kelada kerang with immediate effect and until further orders. Kata gue kaba al long ba lor ka jingjiang alada point ya ke judicial inquiry pat keling SP sim sumoto ya to case kini likely ki mat bang keren bat bangi sim ya karai entah kasu yang juki Paki telefon yang ngabat kila iwan miru kumcu lagi nong sal senong jangka ai kena ka sekolong te yakiru ngong ba mak yak ai belajar ke ai kan ya mak kan sim juga ke jong nanti ba yaki ai bagi kwa itag jeng baik man ong yaki bangen sapek bat nama ketua Iwan kelempat yo kena ke location apa District Council Affairs bagi orang ba ngin hap snai SOP haging sang long ready bagi SOP dari hadian bala baka komen kelada pribuk ya ketulisan juga Khasi Hills Autonomous Council yang tangi hap ngin hap kip bayan ya kita SOP tak hendak sah berdebat kini kejengnya dan kini di competition baros kata hadu lap nang hadu ujul haswa jangka toka nufsion jangka council kiwan pan permission mangne bat hadin ketok nufsion kelipan permission dapo district council kidon ki itu ki permission jangki ki bangiyo pak pusin yo hadin berdaku event Pat kumnya kena kis ke mak spesifik ke pam pernai ngaklam yo bat thoi menek ong lawan ai ke chopo office nang la check no Facebook ki mak ki ong ki klam yo bat iklam wan ban ikenduk hang ne mak ban pan ta ki SOP ni kata mak ki ru ki adbit le ki wan po office lai ai tang ba office ki ong ki mak kling jo ki ru ki klem lak ng ong wan pen i la kedon receive ni katai ai klem lak pen i kata receive al de diang tek office wat ran dei directly ngat halor tu ke jingci berdebat ke fishing competition kan du tu ke pampernai la don ke jing ya meeting ni bat USP bat national USP dekat bat magistrate ban
ya keren ya ke ai belajar bat ke ai ke begin le nang nei smat ke benkong ke lomba mata seni ke district council affairs department trong kuman kriya kala revoke ya ketukuna to position jong ke district council Khasi Hills autonomous district council ke ba I permission mata fishing competition ta hadin baka district council affairs kala revoke ya ketuka position jong ke district council yes Khasi Hills autonomous district council ilu resim ya kejuka ya baru ki permission ke council kelada keran with immediate effect and until for that rodas kata gue ke al lomba lor ke jingje ngalada point ya ke judicial inquiry pada keliung USP sim sumato ya ketua kes kini likely ki mat bagi keren bat bagi tesim ya kerai entah kesini